ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯖ ꯈꯔꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯅꯤꯈꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ KNAꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ PS ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯅꯥꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜ PM ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯅꯦꯇꯥꯟꯌꯥꯍꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ PMꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯏꯖꯔꯦꯜ PMꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯁꯇ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯣꯔ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ PSC Myanmar China Joint Security Company JSC has been established. November 2024 ꯊꯥꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯟ ꯑꯣꯡ ꯍꯥꯂꯦꯡꯒꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 2025ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ JSC ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯆꯤꯐꯀꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯃꯟꯗꯂꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MOU ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ 2009ꯗ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯖꯨꯂꯥꯏ 2024 ꯊꯥꯗ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯟꯗꯂꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯜꯐꯥ ꯁꯤꯃꯦꯟꯠ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ PDFꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯒꯁꯠ ꯊꯥꯗ ꯁꯦꯒꯥꯡ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯆꯥꯒꯨꯡ ꯇꯥꯎꯟ ꯅꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯟ $800 million ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯑꯁꯤ PDFꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯅꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯅꯥꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯠꯄꯥ ꯗꯣꯡ, ꯁꯦꯠꯄꯦꯠ ꯇꯣꯡ, ꯀꯥꯏꯁꯤꯟ ꯇꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯒꯨꯡ ꯇꯣꯡ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ $725 2020-21ꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯗ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯥꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ JSC ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯦꯒꯅꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ USꯀꯤ ꯕꯦꯛꯋꯥꯇꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ PSC ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ JSC ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯞ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ PSC ꯆꯪꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ PSCꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ EAOSꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯒꯥꯡ ꯔꯤꯖꯟ, ꯔꯥꯈꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ, ꯁꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯒꯅꯤ, ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥꯈꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ, ꯁꯦꯒꯥꯡ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ, ꯁꯤꯇꯥꯋꯦ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯂꯥꯗꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯅꯥꯗꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯁꯨ 2025ꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯨꯡꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯅꯥꯗ ꯂꯣꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯥꯔꯃꯤ KIA, ꯁꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ
TNLA amadi Rakhine State ki Arakan Army AA na China da loyal oiraktaba asina China ki Myanmar manungda chalairiba port gas pipeline amadi railway line dasu akaiba oirakpa yai khanbadagi Chinese military active oina Myanmar manungda chalainanaba Myanmar military junta ka punna joint security company semkibani Myanmar lana sigi third stage tadi Chinese military PLA sing Manipur gi more ga tainaba Namphalong Tamu Township yokhilagani haiba wafam phongdokli makha satharakpada Lisipriya Kangujangi page tagi post amakak lakhotchigi hayengdi khongjomda haibadi ngasi 11 am da Lisipriya fellowship ki makhada pre education gi khudongchaba phangliba lana sida laikidraba kaya gi hundoklamba angangsing amadi lairaba imungi phibam chadraba angangsing punna unabagi thoram pangthok sagani khudongchaba asi pambiba singsu saruk yabiba yai haiba wafam phongdokli Makhatana tongan ba page kharagi post singi marak thatna parliament adjourn tawkhre one nation one election jingsinana ba joint parliamentary committee da sinnakre haiba paujel gi nungchil gi pauksi gi chipong oiriba asidagi thamjagi haukiba lebak pokpo numita union lengakna parliament ta one nation one election bill puthokraba matung ngasi one nation one election gi framework jingsinana ba member kunthra mathoina saba Joint Parliamentary Committee JPC ama semkibaga loinana Parliament adjourn tawkhre committee asida Congress ki MP Priyanka Gandhi Union Minister Anurag Thakur amadi BJP ki luchingba kaya yauri committee asina mathangi Parliament mifamgi aroiba chewol gi ahanba numitta one nation one election gi matangda kupna khana nainraba matung Lok Sabha da pikhet kani hairi Committee asina Lok Sabha gi MP kunga mato yamadi Rajya Sabha gi MP tarana sabani committee asida BJP amadi Congress khakta natana tongan ba political party singi MP sing yauri masigi manungda Samajwadi Party gi Dharmendra Yadav NCP SP gi Supriya Sule Shiva Sena gi Srikant Shinde Trinamool Congress ki Kalayan Banerjee JDU gi Sanjay Jaha amadi DMK gi P Wilson amasung Selva Ganapthina chingba luchingba sing yauri Joint Parliamentary Committee asina numit mokjani gi manungda one nation one election bill asi kumna khana nainaduna semdok sadokadaba sing adu uthoktuna lengak ta thamgadabani masida natana committee asina tongan ba political party singa mifam pangthoktuna bill asi chayanaba laitaba madi lebak ki phanaba moongda semdok sadoknaba honagadauri masigi matungda committee asina one nation one election lebak sinba thungna chananabagi thorang pakhetkani hairi makha satharakpada Kwakaitel 360 hairiba page asigi post amani khak daga thamjage Kuki Jos Singi Kunung Churachandpur dagi lakpada Laimakong Army Gate hena chatpa ngamdre hairi hairi bo phamasi text translate oina thamrakba famni makatana nuclear bomb killer missile chingba China gi military gi thawrang ubada Malem gi lebak sing lawai lempu chatna re hairi loshilakpada hi yai khomba news hairi ba PSSC gi post amani khak lakot charaga thamjage National Highway 37 amadi National Highway 2 da lamdamasi gi tangai fadana nongmada changdraba yadraba potchai puduna lakpa gari chama ga humputra taret amadi chani ga nifuga mathoi hairi ba lambi asida apan ba yauduna pusilakre makhatana potchai pusilakpada khudongthi ba thoktana bagi damak chingngai oiba mapam singda security force na kan ba section tarang lakhotki Manipur district pun makta pamdaba thodok thoktana bagi damak chingamasung the punna checkpoint samaga nipan hangdon achat ong ching check tawbagi thabak sathakre hairi makhatana Imphal East district ki manung sana laiba Wakan Hill range ta security ga punba combined team na thibu humbagi thabak sathabada khulai paiba singa lotchin thalamba oigini chingnaba single barrel gun ama magazine yawba 9mm pistol ama magazine yawba .32 pistol ama 9mm maru ani pampi mari trigger amaga loinana camouflage tree shot ama phakatpangamle hairi pesa simaki makhatana Churachandpur district ki manung sana laiba Maukot village ta security ga punba combined team amana thibu humbagi thabak sathabada khulai paiba singa lotchin thalamba oigini chingnaba .303 rifle ama nongmai asigi ahangba magazine ama 9mm pistol ama nongmai asigi ahangba magazine ama pakapangamle hairi aroi boina Churachandpur district ki manung sana laiba Lamjang village tagi miyoi ani police na khulai ga kona na phakatkre hairi police na farba miyoi ani edudi Jangniu Haukip sahi kunthra ga humdoi amadi Lilan Haukip sahi nipugani thoi kawi hairi makoi ani dagi magazine yawba 9mm carbine machine gun ama magazine yawba pistol ama kapa yariba maru chamaga kunga humdoi 4-wheeler gari amaga loinana mobile handset ani pagapangamle haiba wafam asi thamjaraga ngasigidi matang saida lusinjare